Linija za izradu oluka namenjena je za profilisanje otvorenih horizontalnih ili zatvorenih vertikalnih oluka od pocinkovanog i obojenog čeličnog lima kao i od bakarnog i aluminijumskog lima. Sastoji se od odmotalice ulazne širine do 500 mm i maksimalne nosivosti do 2000 kg, mašine za profilisanje, kontrolnog pulta, makaza ili testere za odsecanje i prihvatnog stola. Izrađuje se u 3 varijante i to linije za profilisanje horizontalnog i vertikalnog četvrtastog oluka sa mogućnošću zamene alata, linija za horizontalni polukružni oluk i linija za vertikalni kružni oluk. Proces profilisanja se odvija u mašini koja ima od 11 do 15 stanica sa brzinom od oko 20 metara u minuti. Instalisana pogonska snaga linije je 5,5 kW za izvedbu sa testerom za odsecanje, a 8,5 kW sa hidrauličnim makazama. Proces profilisanja i odsecanja komada na željenu dužinu je automatizovan.